Я вижу берег отдаленный, земли полуденной, волшебные края. Там амбу сатырларына Александр Пушкин илкере Кырымга келгенде язган еді. О вақыттан берлі енді 197 ел кечті. Ама белі вестидатлы шайыр ақында қатыра бүгінгі күнлерге қадар сақлап қалынды. Пушкиннің кезінтісі Керуч шерінден башланды. Анда о Митридатдағы Визолотой курганы баққан. Sonra Кефе, Гурзуф, Алушта, Байдар, Койови, Бахчисарай шерінде bulundu. Bu yerlerinin er бірісінде Пушкиннің адыны ташыған соқақ, музей, китапханеви, мейданлар бар. Бахчисарай шәйрі ise шайырде ось текрарланмас те суратыны қалдырды. Біріншіден шайыр eski efsanevi ханлар Sarayına sevgisini tasdiqlaydır. Gerçekten de Бахчисарай çeşmesi acayip ve özgün bir eserdir. Alexander Pushkin Kırımga 1820 senesinde keldi. Yarımadamızda 3 hafta devamında yaşadı. Lakin yazıcının mında yaşagan izleri ebedi yaşayacaktır. Çok Kırım şehirlerinde ona abideler tiklenilgen. Gurzuf kasabasında muzey, Kezlevde ise Pushkin adına teatr çalışmakta. Kayıt etmeli ki Pushkin er vaqt Kırımda yaşamağa arzu etedi.